Radia we no de ruso no eye bedwam so kase ensem wa betie no bi ene se emrahye bedwam mu emraya ya de bebo my Ghana ho brahwe se oba no oba nhia mude ena afi be ma ne be ma ho nhia mude no ema so wo mayi mu no ehom ko twetwe akoso wo emrahye bedwam sanso na kan kwanhia si manipa nwotwe no waprapra mu ode wo kasoa tobut na manfo so omo wo adokwai wo mo echemu a sempanifo amaye wa kwan ama omo wa dance north wo no mo a eni abato beba so na nya de se wonom ebeto we ne se bahodo bi na me de ma o se bedwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook and YouTube so Adom TV o ho benya sempa bi na wahwe wo hwe no na wo comment na wo share na wo like na afi aye kama wo share me aye afreme anoche wa pa ajwa se wa fenche mo no be to aso ama Marshal Benjamin Rada empanimfo mo hyemra wo mayimbo no wo mo ekohie bo mampanimfo so a eka bi wo mesoma hodo no mo mpanimfo so fo nyina no ekohie mo ewo ye Marshal Benjamin ni nyina no eye mra sempanimfo agitumu a eno na bebo ye ho ba na enamu enkita hodie no omanfo dodo no hu na hu hiahia se ombe no de kwan so ne nkoba se obesesa no se bia bema ne bema beda oba beda na se bia nipa ne aboa ebehie mo de ka ne se ye anti-gay-bill no na enum no na Andy apia kubi asante achim north Marshal Bedwani o surgery simpie so na wo stress wo srada we nya afa no mo be ye kobra bia ye debate o manfo wo hor mu nyina agitum na wo ka sa no ana ne Marshal Bedwam achia me hene ebusa se wo ye Marshal Bedwani na sa mra yi wo nyi ntuma ma won saso na dum kase ne wo hobi. Mr. Speaker, this bill was laid before this House on the 2nd of August 2021, and it was referred to the Committee on Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee, of which I am the chair. Enuechienu Muntaka Mubarak, and so Elin Semse and a Tuja. Why are they running away from Saudi Arabia? Because of the oil. Because of their interest there. That one, they run away from them. For them, they do not only even imprison them. They kill them and use crane to lift the body for the whole crowd to see. What is more, with the lack of better word, in terms of treating a human being, what is more barbaric than this? Asin South, Marshal Bedwani, John in Team Fojo, and so Edin Semse in a Tuja. The Andrews why about to us on the consideration about the person now the clause by clause, article by article, word by word, comma to comma. None in answer. Yes, in the now Osha said the Pensu drew and a committee so I won our parliament and so a boya to me as say Muabedu Sampa Pensuya. A dimupa, Tony General, so I've been tried the better to one for Aman, a muapi, a dinner. Yanko kaswa to buthare ho semwe fi ho ba ene se kan kwanhia esi na kan kwanhia nipa nwotwe ya ese chesa de hwani ba ko eka ho bie na ja fofia nto ata hia no otimo no emuri kwoto ne nchiemu na we ne kaswa madina hyen ya na wadu malam contempo no eso hyen yi sprinter yi bia na registration number no GR 6669-13 na de no owo bia na ne kurutwa we si ne hwene santa mo ne chimu se hyen foforo ene between chance as sprinter yi anemu a wo ye se wo hwe se be ya kebekọ yi a agifri ne se ma wi ase ne da ne nche ma nipa enwotwe eprai o ba no eya kakra na ise oye hu nti eya sa no ana ye hu se wa lose balance nti ho ana o tani ya ye nyina begu fam ba me amini mi kuti front ti e danyame asiseja Mama Shiani. Ose Bebre, Nipa Bebre Apra. Actually, nothing serious happened. Just that the driver was careless. There was another car which he had to, just switch to the other lane and just go. And I don't know what happened. Suddenly, we realized that the car was just dangling on the ground. Yeah. It wasn't any serious, anybody obstructed him or something. Nobody obstructed him, he was just being stupid. You say? Where were you going? We went to Medina, it's a Medina loaded car. Yeah, from Kaswa.
Free and Crackropom has said Nafe, Yanko, Adanse, North Benson, Wasante, Bantam, no emo. No man for one Matiado Quay, were more Eddie Adishade, Airtum penny for himself, Quay, I became Bendum, Passed, or what you say, a crown, one am so no, and your cry, Mark went to any Ejadi near Quania, when Samaya day one potamponti, one what ya would Homam de Kojabu until the Biabo and sat to Home Montenswa, one way Yetchen was here on watch, one before fool, say one more to abandon so, or more quine and yen, and Tineno, one more shutters and penny for no I may quine one more, African and some so major bridge book, Ronimoa. Nam so many pamiensa and after more free one penny for my more. I think pretty near doing about one want to be. Nancy, I been from you. And I take a contract to be about one. It's Yanity, Nancy Sana, Rebuada. You think you say, what bridge you are, bridge ya, about Old Town, New Town, and Tem, I bois, Emma, you to me, the transuno. Babe, Nancy, and you pay it, Nessan Intino. I'm not in shop for quaning my intimate chat. Na yakodom pasimpo akodi adwuma amani pa odo ena awu ewom enwachi kromafo wo honom no eso den sem sei etwas bani abre pa sense sa wo ka obi kura no yenya kai emfa ni pa kura nko doctor dani pa kura nyame ampata no awu afirim ni yakoto na kene yakọ justice ya yenya kan fa ma moto ontimi fa yema ye bedro ni enhye ya broko me kwafo meba me du ya se me tito ya ma me ne me sekan na afọ ase ne ekoyi me enti na ya bre pa so ma ya kwan ma no enti so ma na kwan ma ya abapa de ye ntu bibiem ta enti ma ya kwan ma enti ne ani abre no ne krakra no da sebere omo no asamwa eje otoso mienu eda desere to Ghana aban osofo ho kwantempo ho sem so ene mrahye bedwani ye oginam de ma wo mo peso ne so sebo sha wo hye wo mo no wo mo hwe no wo mo ndi so enti megina konye so asre eye road minister say adekwai 10 kilometers kwan mesra no kwan bia befa so no obenya moa no ba be kwan ma ye ni mani me kwan ma ye enti de memrante ne ka no mentimi nka se me mo kwan mo enye de omo ye no esan se hadwene me manfo minim de besi bi panyimpo na atom 44 years enkola so a omo fa kwan no so ba school ekoba na ade nyina minim de besi bi Free Adanse North na Yemra Hunter Westminster ni mo wato ye bantam no emu na omanfo wo miemia wo de adehwade mu de ntompanimfo nim se de Hunter West ho no no miemia mpotem wankankan bofo kwansi ni dunsia ye free nyamba hwe ko miemia ni nkrutu ahodo bi no se de kwan ne nyana makone abade ni dwade ho nsam ya to apenti wo srempanimfo se wo srada so wo checha kwan na wo nso kwan o meyema wo Msisi ade aha ye wode ye blepa be last month juma up to sisi ye kasa kale nko kale ma ntisi ya motofo ne ade a ye na mkwan so a ye koba in fact bad pa bla ye ble no ukodu ba bia nipa ne niama na ade oji se nipa ni si ye so ane ma de fopopo no ye de ko ye de ba nti ye ble ntumi nya se wo ko wani moten ewe ye fu e o the first gear second gear o be kosa o be ba driver for no pa ye de wo mko wo madwuma 2 2022 na mo wode kwan se contractor ba ye kwan no on be yi ho no 1 year ni machine sisi ye on ko akwan won se de aye even kura mpo machine be yi afi ase asam kura kwan be bia se kan no nanke e bia praise be 3 4 na ye akobra ba ni sisi ade akwan nyina se a wo ya hwe anyi na nakwaja wotoso nan eye miamia hene oni amane boni enkomotwetwe mu no wode adesrede eso GNPC fo animu se wonni sa adwuma na wagya to hono mo no akiri esan se de biara da edinsunsan so oboni bebre ene ba wo no so kate mi kite o chede GNPC oye petrol fo no a wo tumi wo yan pum hade no wa approve we yi huska wada ama ankwankudi sikana kebi ankwankudi ni kotokum ana ehenso yale blon wo wala ebe se hu kwan no na ya blon why then wekedi ankwankudi koto ye huni mpa wekedi ni kotokum nti ye pada aben ohwehwe dama asem nim em de sikana so sha MC ni kotokum a onyimbla na won fam be ye kwan no because JMPC will approve so da aka to bank oye Federal Road won pin no ana de contractor no so da aka to bank ana ono nya no mfa so da ana he yare brother ono ye man just 2 weeks pe so wan fisika na mfa mba na wan fa anya kwani a ono maye wona yane ne baka Every one of my young concern for Emwa, Abrantia Bako, ye Fulani, Ismail Fusaini,
baby oda ne mo den pa doctor fo gina so a woje ohwe no fei watumi ama no ne nkwa no agina peye na ne nyina ye se okọ gomwa domina se ogomwa east bense no mo fifi bantem mo a saa fulani ni Ismail Fuseni chemu a wonwura mu a waka na ntwe so na fulani fo mienu eto ano be ka se nwura mu ho no wa wonyina na wonto na ntwe ni bi ma worom no che so no no ntwe no wo ye hwesofo onye ni wura nti wontumi nyira wura ni mu endi na ntwe ho dwa wa bra wo mo na ntwe wura no amane oni se tumi no hu ya ne se fulani fo mienu yi wo mo atwe se kan si ni so twitwa no nti on de o gidie mapase no mo pese o mu kum no na mo fa na ntwe no adidwane sa bredo da sabia a doctor for ehwe no na what for no em say boy na ba say no humoji out motor so the visa accident imponesi e be ne ko bisa no say we fuma ne ntwinam na tuba si vorase no so say mo pe ntwin bi aton gidigidi bai no so mo fa se kan twitwa no to come from bra we bush no man the bra no say obe na hu na boy se no mo ma tan to mo gwa to say ntwin no abo hati wo mi Ghana Badwam percent asusuku ahodo won hwe no ma wo munuane Sabia caterers nso benu ama adesua for National Food Suppliers Association no wo mo ye kire kwa ma nanu adom de bepie mu e wo ye buffer stock wonom aka kire se abane de won kanti won sa anka won sika ni obeda ha oda ha no mon ma de chenra ye nanso wo muguso ana ise ya ma no bofo no ma twetwe nkomo ene wo kire se koba se buffer stock for emfi wonom a ene obesa akowonchi na suku kura wo mo di nuane akomo mo nyina wo sa de kia kosi wo na akwose sa wade nyina afiri san so ahuru sa ba ne nya na adwen se woni wonom ebididwa bia kan se ye tena ha agye sika ya hu se di maku e ba first of all omo mfa ni bia anya de emma ya enti ne follow ayi de ye ko school ba schools mi akua santoa eniema bia me de ma school bia me gbo awura na akwose sa me ne emma Anwachi ekuoma ni bi anso kire mu hawa wo munamo enam sika ya wonsa enkaye nti nanado otie ya ombremu first lady otie ya onka nchire ni kunu president say the etu yeni ejuma na odi aba free HS no empenifo no atena yesika so na what say too much that me sekufo do anye bafafo say wo mena na so nte no tuabeka yes am bitu ko temi fie ade meti na kafo twabu atwamfie ho no mahia we dan me ho ti se eti me se maba no mo fa mi kwakufo do ho na wo tuameka na me ko tue se bufo ka na me tumi nda me fie na djuma we se die bafafo bubu Yade ba ko ye yini tie no ya na etai ete moa eye mojanam emo ne anthrax na eno ntie futu akwa magana fo yina se wosroda so beto eye enamo a eye mojanam bia na wosre koto free bia ya won mo kum no a veterinary fo aye mo hwehwemu sanse nya bia ye bia na veterinary mpedifo ekọ enamo a wo mu kum ne munti esanse sa ya de no abanti no wo to na mo akoye aduane wo fia wosrada hwe bia veterinary fo akwa akoye hwehwemu agi atum se hodomo no anthrax mo no ebini ho your grounds in the mom assurance so bia eko to enamo market cattle market recognize I will nkoko market no and they bet me guarantee ba say bia oko to baby enchen dia they say outbreak na ban ya momo dia say be to free nkoko market meat shop hono all cattle ho nyina free slaughterhouse the eku abonte emma ho and this o be out to turn am free baby a they say asemasi but modern say obekọ meat shop na akoto nam ho dey bet me guarantee the safety Alhaji Dudu eye panyini ewo nkokọ anwenade nantwie adwam osan so eye fulani fo hene ewo kwawu ode atuja say mpanyinfo a wonom ewo dwom ho no ede nhyehyeye bebre agu akwan mu a wonom nantwinam a woton wo ho ne de enya de se yare bia ewo mu Esiriji asantimanu yare no emahakura onu Ghana fo nyira yenti obia beto nantwe no betimi ba kowuha esiriji obeto aboa no ekunu hwehwefe yare bia ni na nkwasifo no de oto aboa no to okun eton no nantwe de wo esiriji no kwamai asantimanu enuwa no nantwe eyefe ete the whole Ghana enua assembly
kachira bia de oto aboa no tono ombira ha onto ne aboa no enku yare bia ne Osino kokro kwa mojoko MPP mu mpanimfo wo mapa wa bedwoko na bedwoko ne nipa makoma konkro no watena se ni nyina ye wono mo yi wonti pese franka to ni di bre MPP mojoko wono mo pre na afim pedi no du nine bre no so a wo makogina mo pre mampagine edware nipa makoma ko edu na yi wo mutie no mo de nonsense wono mo a emu nkro de watoto wa no ahwe hore sanya bi adwuma no e fata wo mo na ba ko aka na dai na mpanimfo betia na afei watoto no so. The campaign is going well. You know, we started in Greater Accra, and the reception has been wonderful. Really, really good. We'll continue tomorrow in Central Region. Then we go to Eastern Region, Ashanti. We're doing a tour of the regions. Not necessarily finishing every region before moving to another region, but it's just hop, step, and jump. It's amazing. The message is going very well with the delegates. They realize that we are very much aware of their situations, and they are very confident that under my leadership. Kanin swafo ahono enehwe railway development eso jogate enso edin semsei enetudwa. Nyame yadoma kanin mrashebejeni ano wo mampon Francis Adai Nimo enso ebekopie mu ewo MPP vetting committee ni enim eye echina ana na mekeche bi de ekoyi eyi na ewu na esikafo ewo kromo skase na bia ana opo na eye hina edro yaza odru bebi a wo ye family meeting awon fro ana mboa wo ye family meeting ebusuafo be hia ebusuafo hia wi a wo prepare wo prepare a esawo eboso ebitum so wo bo wa yira etum so ebitum dan na sisi a stage edri o ye family meeting family meetings work asem wo dey it's a make am asem wo dey. Every one more na yenko ensemfoforo emu na so MPP amanyoko no mu na yegina nka ne swafo a no hwedwade ni mfiri dwuma konsem so Alan John Kojo Chairman arobuka se ne twetwe nkomo no che se wo mu se competition no nipa makoma kudu na yi wonti de ne so ade a twato so obeye ono kra won pese obeye da ene se obi a wone ne presa di bresa franka tuni no obegina ba bia ka ne ho asemboni bi agu nipa de ho fi anase ne do mbehia nipa no wo ba bi no obebo ni dede betwe ani aba won sanse omunimi so omunyina no eye fikuro mu ade MPP amanyoko no amunti wo makwan emantoma gufin bia ne wono mu a obesi ahata abonten eno achi masebedwani abugyenam ema adehye wo hohoi enso ka de ka ho se timamufo wo fra mantam ne mu no eni agi MPP amanyoko no ho esne NDC amanyoko no ne senti no won hia frankatuni a wo mani ebegye ne ho. We want to break the 8. There are several people there, but you need one person that can make breaking the 8 very easy without any sweat. Only one person among the lot. And I think that person is the incoming president, Honorable John Alan Kojo. The krakra no, Rashebedwani abugyenam ema won me won praye so David Sopoku ansa enso de to ahene ne esi ahene fo ne nyina nam se wo monka ye dwuma pa oru Alan Kojo Chamaten aye e wo man yi mu. What that did about UPS and then maybe black school fees or both I hope for 50 million. What you have a year 50 I could have 4 years for day. Then there will be a police station executive. The only answer for Coco with Timami. Now I'm signing a social contract with you. Maybe I'm a baby there. I won't pay.